أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، و صلاة و سلام لسر أهلي و أصحابي و تبكى بن حتى روجا قيامتي. قلي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا حلال تني بسي مهويا مهو بحلالي اكتفاء بكي يترليا أمي بحثاوي بكن، يعني نلازمه مهو تشتي حرام بكي و نلازمه مهو تشتي شبهلي بكي، تشتي حلال تني بسي مهونا أمي بحثاوي كن. خدا عز وجل د سورة بقرة آية 186 وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، قالي إنسانا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، تشتي حلال تشتي باقجي دعردي دا جيبخن، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لبي قفز الشيطان نچن، تعقيبا لنج الشيطان قفز الشيطان ريا الشيطان نكن، إنه لكم عدو مبين، محقق شيطان جورا نياركي بليا، جبركو نياركي بليا جورا درياوي دنچن. حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتي روايت کرن ج ابي حوراء سعدي دبي مش حسن كوري علي را خدا جوارازي بي مجيرا قوت دبي مگو ماتش پیغمبر عليه السلام چه گرتيا؟ حضرت حسن وها قوت قو مش پیغمبر وها گرتيا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قو تشتي تتخي شكيدا، تشتي تتخي شبهيدا، دف جوي تشتي بردا. تشتي قو شبها اشترى چه نابي وي تشتي بكا، يعني تشتي قو كسن زانبونا تب حلاليا وي حراميا وي نينا دف جوي تشتي بردا. تشتي قو كسن تزاني حلالة وي تشتي بكا. پیغمبر عليه السلام قوتيا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تشتي قو تتخي شكيدا تتخي شبهيدا دفجي بردا وي تشتي نكا. تشتي قو شبهتي دا تنيا وي تشتي بكا. قالي مسلمانا جارك پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوت قو قالي إنسانا، خدا عز وجل پاقجا، ancak tiştê temîz Xuda qebûl dike. Xuda Azze ve Cella tiştê ku emrê pêxemberê xwe pê kirî, emrê mümina jî pê kiriye. Di peyra Pêxember aleyhisselam ji ashabiya ra evan ayeta xwend. Ayeta Mu'minûn, Sûretê Mu'minûn ayeta pêncî û yekî û Sûretê Beqera ayeta 172 ji ashabiya ra xwend. Xuda Azze ve Celle mealen di ayeta Mu'minûn ya pêncî û yekî de wiha dibêjî: Dibe gelî pêxembera ji tiştê temîz bixwin, tiştê baş bikin, ez bi tiştê wa dizanim, yani hûn çi bikin ez pê dizanim.
سورة بقرة خدا عز وجل دوی ده وهاد بیجی دبی گلی انسانی گو ایمان آنینا اف رزقی گو من نعمت olarak دایه و اف رزقی تمیز جه بخون yani rızkı nimeti ku melvekirin rızkı temiz jwi rızkı temiz bixun yani tiştê haram tiştê şübhelî nexun. Gelî Müslümana Peyxember aleyhissalatu vesselam wextê ku evan ayeta xwendin di peyra behsa zilamekî kir ku mesela insanekî rêwî گو برê çwa cilê wî lewtîna xwêdan daya pora wî tevlî hevketiya yani halê wî perîşan e û destê xwe ev însan bal asîmana ve bilind dike û dibe ya Rab ya Rab zarzarê bal xuda ve dike. İnsanekî halu insanekî wiha got garîban, perîşan got ji xuda bixwaze me got qey yê derbekê de diayê wî qebûl bin. Ama Pêxember aleyhissalatu vesselam di peyra wiha got. Got ev însan xwarina wî ji heramiya, vexwarina wî ji heramiya li xwekirina wî cilê wî ji heramîna bi heramî mezin bûwa yani goştgirtina wî ji heramiya ka xuda çilo cewaba vî dê xuda çilo diayê vî qebûl kê. Êdî gelê Müslümana tiştê ku miho nêzî xuda dike gerek miho tiştê heram neke. Wextê miho dua ji xuda xwest xuda azze ve celle gotiye dua ji min bixwazin ez ê duayê we qebûl kim ama xuda gotiye biya min jî bikin. Di dua xwe heta ku duayê miho qebûl bibin gerek xwarina miho vexwarina miho yani ji helalî bin. Ji ber wê yekê gerek miho helal û heramî riayet bike. Guhdarê helal û heramî bê wextê ku miho tiştê helal bike xweş tiştê heram dûr bigire wêdî miho ji xuda bixwaze hingî duayê miho jî yê qebûl bin. Ama wextê ku xwarina miho heram bê, vexwarina miho heram bê, cilê miho heram bin, miho bi heramî mezin bû bê û miho ji xuda bixwaze jî xuda çawa duayê miho qebûl kê. Şertê qebûlkirina dua gerek miho emrê xuda bi cih anî bê xwe ji heramiya dûr girtibê miho tiştê helal tiştê temîz xwar bin. Miho tiştê heram nexwar bin û miho xwe nexê tiştê şübhelî de jî. Xuda azze ve cella duayê me qebûl bike. Xuda azze ve cella zarokê me salih bike. Xuda azze ve cella dünya me jî û axîreta me jî ji me re xweş bike. Xeberdana ma dawî hemd ji Rebbê alemê re bin.